misal hadduga ma beenun kura dejaves ebe ade me mashu kuriya me gendani kuri sarukaruga hadafawa EIA report ke macca binako namaves e report ga huri kambodu muntake rayitun badadu kuram beenumwa bay kankan horuma ekiga resu jumhuri amedu vidalfa wani rayitun beenumwa badadu me mashruwa gennawane kama egotun EIA report aves islawta ke gennawane kama vidalwi miharu EIA report ga kandalafa wagotu me mashruwa vedi mi nagani mi mashu mi kuriya gendani rashab ben ituru kuruma adi airport beenumwa ben ituru kurum mi debba himene gota mi mashu kuriya genduma mi wagotu EIA report ga kandala fa mi oti rashu ge falutere vedi naga gota enames raisu jumhuriya vidalwi mi mashu genna badadaki falu berum vedi naga gota adi ei emme rakkatere go ekama adi rayitum ves beenumwa go ekama rashu ge timavetta adi uriha kam kariya kurar se me rakkatere go ekama kurevi ade mi mashu nimmuwa miwagutu IIA report ga haste ka fastoras tuwas en namaves mi mashu kude gendu man kanalafa tuwahu gotu ga mi mashu mewati haste ka fastoras tuwas airport mashu nimmu mattaka ingeto inama saisu jumhuriya wani mi gota falum berum veinaga mashu kude gendu mo libene emme bodu e faida eki mashu ves avasvun kama vuma ekiga mashu avasve adi falu berum avedene kuriya daane kama adresu jumhuriya dr muhammad umar sumihal wani mi sarhadda wadakenfa adi mi mashu kuda wagutu kolegetere ka feshene kurimis ishara kurigota tuladu ge binghikum ge mi mashu waki mi rashu ge taraki hinge bia adi bodu mashu esme mi mashu wa ekiga rashu ge rayitun iqtisadi gotum skuriyan take dibene rashan mi airport binghi itur kurum ge airport benu batare airport taragi kuruma binghi itur kurum ge etunu rashu ge beenuma bes binghi itur kuruma eki kuriya da mashu enkam rashu ge ijtimai halat rangalwe iqtisadi halat kuriyarwa taragi kuruma bes mi mashu ki wara muhim mashu ekam faha kolla ade turadu ge ragitun harapodan ede tibi mashu ge mi shuga airport taragi kuruma mashu ki raiste viagin kamaki mi admi feshe mashu hottu menneti kuriya ken gos nimma mi airport kuriya ma koddewane kam mi hasama goti befunna ham mi rasmiyatu genastena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hamdü kuran, Nabiye salavat aslam levungadi dua kuran. Divirajye ke izzete Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz, Dawlat ke waziru, Sarukaru ke isveri, Tuladu Council ke memberu, Rasmiyata wadagen tibevi emmeha beflu, adi Tuladu ke lobvetrayitum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade miyatuge mi rasmiyataki batulado airport beenuwa bin hikumuge mashruge amali maseke feshmuge rasmiyatu ade mi rasmiyatu ka kuriya dengoti batulado airport beenuwa bin hikumuge mashruge amali maseke rasmi ko feshu
Egotun den Korea Dani mi mashruge contractor Maldives Transport and Contracting Company MTCC ge bod jarrafun mi maseke feshu. BJ Korea Batuladu airport Binghiko Mashru Masekke Fetumataka Varialam Feshung Ede. Okay. ada batulatu ka taragi kura airport taragi kumata belumwa bengikum ge amadi maseke feshige midiyai ade mirashuge ragitunke ummida kulifawa mashuge amadi maseke feshige midiya diumaki rashuge ragitunna libene warabodu hin hamajehume ufade mirashuge ragitunna benumwane ijtimai benum edi sodi benumwane bengitur kuruma ekiga ekan hama kulidam hifawa emme muhim mashukama wa airport emme shuga taragi vege midani raiste viyagin kamaki airport mashu ekko nimma devwanekam ade airport mashu feshmaiku resu jumhuriya rayitun faratu khas hadiya merwani ade tuladu waki aiteri masakke wara fula daira ge rajye emme fula kon kuriya genda ravesme ashuge rayitun ge aiteri masakatu ge hunar dakwa de mi khas ramzi hadiya resu jumhuriya rayitun faratu mi erwi mi daira ge memberu مدرسة الجمهورية تولادو غرايتنا بدل خرابة دك بواحد فلوكا بسمني ميراشوجة كوريا روما تراجية مهمة مسكتة كريفا واخما خاصوتك ايربورت مشهور كوريا جنداني راجيتون اده غوتا كم غياجين كرئيس الجمهورية ديفي ميجيتون ساتيك هاوسين فلت إمارة كروم جا مشهور مشهور كوريا جندوما أدي مشهور تا ميهاروس كوريا جندوانة كم غرئيس الجمهورية واني بدالفا أدي راجيتون ندي بيجندي رئيس كمي واحد فرتكم ورا بورو أمي ده راجيتون دوستك واندن اده تبي إتا كمكا أدي إتا مسألة كان حلو لبين كمك فوري هم ياجين كا راجيتون دي كمي دي مي حسابون تولا دو أو من تبفونا هم جنست مي كفرج مي أني مالني كوريا غوت رئيس الجمهورية كي مي تطرفلو كترين غويدو فهندو أدي بهتو رتك وداعتو إما واحد وداعنا واني غويدو إذا شنت تبفونا بدل خلو مي أمي دوكا وكبدانا ستوريا حوال خلدانا والسلام عليكم هذا شكرا ماز algormen tibe fena hisaba de beginestini tuladu airport benu wabin hikkumge amali masakke feshumge rasmiyat me amali masakke ta fattawa me devvi me gedorikama binara be wazir dr abdullah muttalib kam fa kolve den mi mashruge masakke ta hamkore dara isu jumhuriya dr muhammad muiz baatol korabum gendawa me turfulaki raituna gato masakke koram mattaka raitunge me hal belle mattaka kuriya gendawa me daturfulta kam fa kolve egatun baatolge mi hundirole huri harashka wada gennaw mami wani hamajeifa den emanik fa nem avaha wada gennaw me hamajeifa mi wani baatolge goiduwa e fahu kama e atolge hen rattaka ves wada gennawa nadi goiduwa wadagen goiduge ves council ankan taragge masakke kora committee adimige itorun rashke taragge rawafa masakketa taaraf kurma adi emige itorun hama raituna badal kurabum ves kuriya daane algon men hama mi mansar tati be fena hisaba wagutun mi coverage emederiko against them dane henamas mi waguta mi coverage med kana lafa wakilana em ha be fena sar baajer do hakende wassalamu alaikum